the ABC of faithfulness to your ministry. Basahan tayo man amin. Go. Okay. At damot la ministry yo. Tapno agbalin ka nga faithful iti dayta nga ministry, masapol nga aramidem detoy ABC. Very simple, very fundamental. Ngem no hammo nga aramiden, marigatan ka nga agbalin nga faithful iti ministry. First, what is ministry? Siyempre, kung tayo, pastor, anya ti ministry. Okay. Ministry happens, kasi ti ministry kakabsat akit, haan nga picture nga makitam. Ti ministry, action ken activity nga ubraen. So amin tayo, ada dapat ubra tayo nga ministry. Ministry happens when God works through ordinary people to deliver extraordinary blessing to others. Deta kakabsat, it is simple nga definition iti ministry. Okay? So, tatakakabsat, kitan tayo. Uritan tayo nga basaan. Go. Ministry happens when God works through ordinary people to deliver extraordinary blessing to others. Listen to me. It does not matter whether you are rich or poor, you are both ordinary. Whether you are intelligent or not educated, both are ordinary. But, ti kina-ordinary tayo, ma-fulfill tayo ti ministry, no ipalubos tayo nga ni Apo Diyos, agtrabaho, babaan kada tayo, tapno maipaay tayo, iti extraordinary blessing kadagiti tattao. Dito pa nag-preach ko ita, ministry. Hang ko maaramid, no awan ti bilag ti Apo kanyak. Dito pa nagkanta, digiti choir, is a ministry. Handa maaramid, no awan ti parabor ti Apo kadakwada. Han nga nalaka ti acquire ti HBBC. Padasem, da kayo nga attender lang. Narigat kakabsat. Kaputa 3 times a week nga gisubmit da iti practice 2 or 3 times a week. Digi adults, amazing no kasano nga ma-comply da di ministry. So nga da kayo, hanyo kitkitan, nga kasla ordinaryo di gijay. No, extraordinary job ubraan da. Kasi uray si ka, baka marigatan ka nga mangubra. Iso nga kakabsat, no agkantamot tanti choir, uray tay kumamot la amen mumut na. Tapno appreciation mumut tanti pa nagkantada. Alahan, hana usto adults? Hana ordinary kakabsat. Parabor ti Apo nga ma-fulfill da di ministry da. Di kita asers, nabannog da di kita. Kita nyo, nag-iisam da. Kita nyo, naka-isisam da. Oh. Kakabsat, parabor ti Apo nga maka-isam di kita. Amen? Di kita coordinators tayo. Oh, di kita pastors tayo. Oh, di kita pastors tayo full-time. Di kita coordinators tayo working people. Ti pastors, preachers, full-time. Maipaay dalat at biyagda, 24/7. Digiti coordinators, adda pamilyada, adda trabaho da. Kat blessing ta makatulong da ti ministry. Agbasbasa ti daduma. Working ti so, da kami nga pastor kat praise God, maragragsakan kami. Ken idaydayaw mi ti Apo, tauray adu, dagiti responsibilidad yo, ma-fulfill yo, dagita ministries yo kakabsat.
Oh, praise God for that. That's what you call ministry. Amen. Di kita yung may agdaldalos ti kapilya, ministry amin di kita. Oh, amen. Deti umayo pa nagkararag, ministry pa deta kakabsat. Are you following? Oh, that time. Okay? Apay nga nasisita, nga i-fulfill tayo, the ministry. Hanak mamati kakabsat, hamukong ko na nga, awan ministry. Amom na ibagbagam nga awan ministry. Duwati problema jay kakabsat. Either, hamo ding-ding ganti apo, wano maikadwa, natangkan ta ulom. Because God will work in your heart. God will work in your heart. There is a need in the ministry. There are people that needs ministry. And God works in your heart and uses you to meet that need of the ministry. So awan ministry, you are not fulfilling a need, only your own need. That's the problem of many Christians. They are only concerned of their own need. They don't want to be an instrument to fulfill the need of the ministry. That's very selfish. That's very ungrateful to the Lord. So nga dapat amin tayo kakabsat at the ministry tayo nga i-fulfill, meaning to say, there are needs that we should meet ordinary but in an extraordinary way. Oh, naawatan niyo kakabsat? So if you are not fulfilling a need, don't be happy. Hamukong ko na nga, ay salamat, awan responsibility, ay salamat. Awan ti ministry, free act, talo umay agatendar. Ano nga talo umay agatendar? You should not be happy, no awan ministry. Because you are not fulfilling your purpose in life. Kasla ka ladak ka lamang awang bungam. Awan pa'y bulong mo, awan pa'y kayom. Sano nga mangga nga ro di jayang kakabsat? Mangga ka itinagan ngam awam pulos beneficium. Kristiyano ka itinagan, believer ka, disciple ka, ngam awam mat pakaaramatam. So maawatan yu kakabsat, ngahang ka dapat happy no awan ministrim. Gahamo kong kuna nga busy ak ngamin, ado pagkaabalaan, so gapuna kakabsat, nga isuro kayo, no kasano kayo nga maka-fulfill iti ministry. Because ministry is not only for those nga awan ubrana. Kaya't mo nga sa ti ministry para la kadigitay tambay, para kadigitay hanagbasbasa, para kadigitay hanagububra. Kasi agububra ka, busy ka, da pamilya. Iso nga jak ba ka ministry ko nam, anya nga rason di jayang kakabsat, madi Apolos. So the point is, everyone must fulfill his ministry. Now, I want you to realize there are 5 powerful reasons why you must fulfill your ministry. Apay nga dapat i-fulfill mo ti ministry? First, to God. To God. Kakabsat ko na di 1 Corinthians 4:2, it says, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Kaya't nga sawan, faithful, i-fulfill na nga faithful. They jay ministry nga naipatalagan ko na as a steward. So, nuham mo i-fulfill ta ministry kakabsat, dakkel nga sungbatam ken Apo Diyos. So amo kong ko na nga, ay salamat, awan responsibilidad ko. Well, I want you to know, hanga naragsak ti Apo tabiyag mo. God is not happy with your life.
And I don't care, uray ado nga tao, ti aglalay kadigita post mo, no ti apo kat hamot maragsakan ken ka, no value kakabsat. So, tapnon ti apo kat maragsakan ken ka, masapol nga the ministry. Oh, so ministry is not optional. It is essential. Amen? Number 2, why you need to fulfill your ministry? Why? To the church. It is powerful to the church, not only to God, but also to the church. Apay kakabsat. The church, bagi. When one part of the body fails, the whole body suffers. Your role is critical. No member ka iti church, hello, your part and your role is critical. Kaya't nang asawen, masapol nga ag-function ka nga membro iti bagi. So dapat at the function mo, anat function mo dito church? Alaman? Damagaman ta kaabay mo? Anat function mo dito church? The question is, anat role mo dito church? Awan parte ti baging pinartuat ni Apo Diyos nga awan function na. Mata, ada function na. Lapayag, hanga bisti di kita. Buok. Kita mo no, dapel na buok ta kaabay mo? At the function na deta. Pati buok ta agong at the function na. Tangipon mo. At the function na. Dalem. Makita yun ta, dalem yaw? Nga magpang-function ta, dalem mo. Apro. Makitam ta aprom? Haan. Nga magpang-function ta aprom. Noan nagfunction ta aprom kakabsat, mapuisong ka na. Kidney. Oh, kasanunuhan nagfunction ta kidney, miso di ko nada nga kidney. Oh, iso nga adumat kakabsat ti Christian failure. Ape nga kidney failure. Una ta dimot agfunction ng kakabsat. So nohan ka agfunction, Christian failure ka. That's why you need to fulfill your ministry. Why? To God. May kadwa, to the church. Oh, so nga da kayo nga awam pa function na, kan role na, masapol nga agkaroon kay ti function yo. Hana mabalin ka kapsat ti member ti church ka awan function na. Da kayo kakapsat, kitain nyo, you are working in a system. Every one of you is working in a system. Nohan nagtrabaho ta mesa kakapsat, agsaper ti hul. All of us, the same thing the church. O, number 3, not only your ministry is important to God, not only your ministry is important to the church, but your ministry is also important to others. Others. Amoy di ko na di article nga nabasak. Everyone ko na individually, subconsciously or not, influensyaan na kano, iti 11 nga tattao. Kaya't nga sa wandigijay nga 11 kakabsat, no i-apply tayo, iti Christian life, agrow da, mablesanda, no fulfillem ta ministrim. Ngam no hamo ubraan dayjay, design, wano kaya ti Apo, nga dapat ministrim, JJ11, maapektaran kakabsat. So hang mo kung kuna nga, awan, siyakit hanak unay mapampansin ti church. Una, no jili magasot ti tuktukuyam, ngam adda 11, nga makakitkita tabiyag mo. For the sake of the 11, fulfill your ministry. Ay, awan makasisim unay kanyak ti church. Una, no digijay taga-Australia, timang siim king kanta ka masisiim. Una, no digijay taga-Claveria, ngam adda 11
nga makakitkita ken ka. Ket no active ka nga mang-fulfill ta ministry ada impact na kadakwada di jay. Mabaling nga deta nga 11 kakabsat mo. Mabaling nga deta 11 naganak mo. Mabaling nga deta nga 11 may sata karubam. Uno ka duam trabaho. No hang ka active, apektado da. No active ka, apektado da man. Oh. That's why your ministry is important to others. So ang kunana ta Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Dito kumakat umdas ka kabsat nga mangtignay ken ka. Nga dapat, amuam no anamot ti role mo dito in church, kat i-fulfill mo. No assist, no second man ka, support your pastor well. You don't just be there to show up, you are there to support men. Da kayo nga men, you are not only here to show up, you are here to support. So don't just be here to show up. Kadwan dagiti men ti church, they are just there to show up, makita lang. Tapno na makita ni pastor nga dajay. Don't just come to show up, come to support. Oh. Awatan nyo di jayan. Di kay pela matibnag deta kakabsan. Amin. Nga men, kadagiti ministries tayo, don't just come to church to show up, come to support the ministry. Kaya nangasawan, tidamdamagam ko, how can I help? At the barong discipleship group ko, kakabsat, kat maragsakan nakta ni Prince, he is very young. Young in age and young in faith and young in face. Maragsakan nakata, DJ discipleship me, kat nagaramid nga sigod iti group chat, kita ang nag-initiative, nagaramid ti group chat, impan na DJ friends na, kat kunana, mga kapatid, kung may prayer request kayo, ilagay nyo rito, at ipag-pray ni pastor yan. Oh, agasam de, kakabsat. Tapos ito nag-announce sa inta group chat, aya, oh, umay kay to prayer meeting. Kat agad, anak ko na, di kita'y kakabsat, nga awang pagluganan na aguni kayo to umay kay dagasan. Paunay kang kakabsat. Sapay kumatahan nagbalbaliw dahil nga ubing. No, agbalbaliw man kat ag-improve pa eh. Kan mas maging faithful. Si kangarod kakabsat. Hello? Anamot ti mabalim mo panunutan nga maitulong ken maubra. You see, kasta ti ministry kakabsat. Do amin tayo kat kasjay ti panunutan na anat maitulong ko. Family camp, hanga umay kala agaten. Tumulong ka. Don't just show up in the family camp. Ask what you can do. Uray busy ka, da mabalim mo maitulong. At da kakabsat, na mabaling nga awan. Naawatan nyo? Ministry. Oh, not only your ministry is important to God, important to the church, important to others. Not only that, your ministry is important to the next generation. Amom no hamo ubraan, je ubraam ita, the next generation ti ag-suffer. Oh, naawatan tayo kabsan? Kayat mo nga the next generation, di ko nadan to. Ay pampihira. Baknang kam kumamot, itaano, gimatang insurance ni nanang kantatang ko, hindi kong kunada. Hello? Agasam DJ, may nga pastor. Oh, natahi kakabsat. Kat awam mo't insurance na. Ay kat agrigat ti pamilya na. Agat kapilitan nga nag-asawa ulit ni Mrs. na Ay kat hangko kayat kin ni ma'am kay DJ, so nga gimatang insurance Adamesa nga pastor, natay. Oh, anat na pasama, kaputa the insurance na. Naka-claim J family not 5 million. O di ka DJ pamilya na, thank God ta natay. Ay, thank God ta the insurance na. Oh, datayo nga rod, anamot ti legacy tayo ti next generation. Oh, kunadan to ka di,
Oh, thank God, gaputan ni nanang kantatang ko. Faithful da nga nagserbi ti Apo. Nairanranod kami ti panang bendisyon ti Apo kadakwada. Gapot pa nagserbi da ti Apo, binendisyonan ti Apo ida, na italo dagiti biyag mi. You just don't know. You may not see now, but your faithfulness in the ministry will have a long-lasting impact to your children. Kaysa ag-backslide ka, kaysa aglamiis ka, kaysa agbaling ka nga unfaithful, adan tumot negative impact na kadagiti anak. Isu nga uray adot rigat nga mapampanunot, ken marikrik na tayo, ken mapadpadasan tayo, ti panagserbi tayo ti Apo, it still pays and it is still worth it nga maging faithful tayo ti ministry because of the next generation. Oh. Agasem ko magakabsat no dagidi patriarka ti Israel. Handa simrek ijay promised land. Kaanak ko Martin, napasama ka dagidi anak dagakabsat. Naimbaglangan nanta ni Joshua kini Caleb. Numampay ko na dakat de, da kayo, ibagayo, dakas ti pa nagserbi, as for me and mine will serve the Lord, nagserbi da. Ni Joshua and Caleb, simrek da di promised land. Kandigijay generation nga, kapututan, kumbaga, digijay ka generation ni Joshua and Caleb, kakabsat, nalupuy da ngamin. Alisto da mabutbuteng, alisto da nga kapkapsot, nalupuy da unay. Ngam ni Joshua kan Caleb, natibker ti pamati da. Isu nga kakabsat, they outlive, di kito'y nga nalupuy. Di kito'y anak da, di makkel, bali angkel da kuma ni Joshua kan Caleb. Di kito'y kakabsat ti kadwada nga simrek ijay promised land. Sinaranget da, di kiti higante. Kaana nga rod, gatan na pasama kakabsat no, amin da, nalupuy amin. Awan na pulusan iti, naglakas loob, nga sumrek di promised land, nagsapsaper lata digiti future generation kakabsat. Iso nga diyo lang amunuan yan tumot iti long-lasting impact later on. Kadagiti anak tayo. So nga, hamo kong ko na nga, mayata awa ministry para atendak lang ti church. Kitang bandeta ni, upatan kakabsat. Hello? And of course, not only ministry is important to God, not only ministry is important to the church, ministry is important to others, ministry is important to the next generation. 5, ministry is important to your life. It matters. It matters, kakabsat. Because you know what? Ministry fuels purpose. Ano pa iti purpose mo nga rod nga agbibiyag? No awam met iti panagserbim iti Apo. O, alaman? Di kaskala dagiti unbeliever mo laang? Nga awan iti urnungan da nga treasure jay langit babaan ti panagserbid to'y? At adimot langit papananda? Madi aga kabsat. So it matters to your life. O, 2 Peter chapter 3 verse 18, anak ko na jay. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ti ministry kakabsat, panagdakkel iti parabor. Di ba? Ulitin tayo di definition ti ministry. Kitang ti ministry. Ministry happens when God works through ordinary people to deliver extraordinary blessing. Ano deta kakabsat? That's what you call grace. Ano nga rod tatati grace king ka kakabsat? Anat maibagam nga, abound nga grace king ka, no awam mo't ministrim. Naiwatan nyo kakabsat? So listen, it is indispensable, it is incumbent on our part as God's people to fulfill our ministry. Hanna mabalin nga awan ministry ti church. Detat purpose ti Apo kan ka.
No ti ministry kat para awis, good. Tuloy mo. Dagnuro na kada kayo kakabsat nga engage the unbelievers, you're expected by God to invite them to church. Naawatan niyo? If you have loved ones, ministry, amin deta kakabsat. Very clear? Oh, so, fulfilling your ministry matters to God. It's important to the church. It's important to others. It's important to the next generation. And it is important to your life. So, no awan ministry, balikas mula insan tabi amin dahil nga lima tibiyag mo. Tatila na patag, jay bagim. Very selfish. No value. Naawatan nyo kakabsat? Okay, another. Tingnan nyo dito ibaga kong kakabsat. Amuyo ka di, nga ti ministry, hanla nga important. Ti ministry, rewarding. Ministry is rewarding. Anat ka na nga sa ti rewarding, haan nga awang gungguna na kakabsat. Okay. Tap no ma-open, dagiti pampanunod yo. At datalo nga pagka-experienceyaan tayo, ti rewards, ti panang fulfill tayo, ti ministry tayo. Umuna, in this life. You can experience the rewards of faithfully serving God even in this life. Oh. Nakam kini Ma'am Kay, agyaman kami, both our fathers are pastors. Because they fulfill their ministry. Sino ti benefited can bless? Da kami, pati anak mi. Rewarding in this life. Naawatan niyo? Adupay kakabsat nga reward. But secondly, not only ministry is rewarding in this life, but it is rewarding in heaven. In heaven. Oh, ano't mapasamak kakabsat? Revelations 22:12. Kitaan tayo. Anak ko na ta Revelations 22:12. And behold, I come quickly. Sino DJ nga umay? And my reward is with me to give every man according as his work shall be. Han nga umay ti apo kakabsat nga alan na tayo lang. Alaan na tayo, that is one story. But the other side of the story, there will be recognition in heaven. O anakan tumot karo, DJ langit. Dito yung akat umunat recognition day, santo graduation day. Datayo akat umunat graduation, iso di matay ka. So ano matay ka? Graduation di jay. Nag-graduar ka, nalpasan. Ngam ijay langit, adan to recognition day. Oh. So no kung kunam dito, ay saya ko, wala akong ministry. O, kitang tanto, no maisarang mo't rupam kini Apo Diyos ijay. Ano mabaling nga awang ministry. On the other hand, it will be rewarded in heaven. Amuti Apo kakabsat, nakalista aming kingkwana deta. 1 Corinthians chapter 2, 12-14. Anak ko na jay. Chapter 3. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, 13, every man's work shall be made manifest, for that day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. 14. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a what? Adan to nga ta reward mo dyan langit. Pastor, kasano nga ron nang rugiak nga nagserviti ministry, ngam na isardan ko o the reward ko? Wala. That's why you need to study how you can be faithful. So nga dito topic tayo, the ABC, how to be faithful in the ministry. Because nung nag-start ka, hamuin tuloy, awan reward.
it's important to be faithful. Tingnan nga, hala nga fulfill. Be faithful to the ministry. Amen ba? Oh, so it will be rewarded in heaven, kakabsat. Nakita yo? Oh, tapnon di kasta maawatan nyo kasi napimpintas dito may ikatlo. Number 1, it is rewarding in this life. Number 2, it is rewarded in may ikatlo, kakabsat. Dito, baka first time yung amanggag nga daduma. It will be rewarded during the millennial reign. Oh. It will be rewarded during the millennial reign. Ano, dito yung millennial reign, pastor? Deto'y DJ 1,000 years nga ni Apo Jesus kasama tayo manipod langit, bumaba, tapno agturay. Manula nga tawon ka nga nagbiag ditoy. 1,000 years dayjay kakabsat. That is why, hantay mamati ti YOLO, nga you only live once, we live twice. Iti day ti rabaw ti daga, mamindwa tayo nga agbiag ditoy. Ita, can into no 1,000 years. Isu nga DJ 1,000 years, mas importante, kat gaputa importante, isu ti isaganaam, ti panagbiag mo ita. Don't waste your life here. Because it will count in the millennial reign. Oh, nakita yung kakabsat? DJ Heaven, di ko na, isublik man la Jerry Ward. Ah, no ape nga dapat, kiso nga kuna ni Apostol Pablo, ay anadye kunanan, I fight not as one that beateth the air. Kunanan nga kastakat, ag-strive back nga magunod ko di corona kunana eh. Dapat amin tayo, awan iti Kristiyanong agpapatay ka nag-excuse. Amo kung kuna nga, okay lang, awang corona, total mapanak langit, madideta nga rason kakabsat. Kasla dete, kung kunam kat, okay lang nga awan regalok, basta makastrigak di palasyo. Di ka mabain kakabsat, awan lat maisagot mo taare. Sumrek ka ta palasyo, amoy diyon unana, everyone who comes to the palace to meet the king, they do not come empty-handed. They come with gifts. So akita nyo, DJ wise men, talo ti gifts da kakabsat. They bimisita ka na po Jesus, DJ wise men. Why? Because they acknowledge Christ as King. Messiah eh. So nga, amo kung kunang, among ministry, amo ti may ibaga King, you don't know the King. You don't know God. Kasi na mabaling sumarang tayo ti apong awam may gift tayo pulos nga kabsat. Because DJ reward nga corona tayo, isun tumutlat idatag tayo iti apo. Awan itugot tayo ti rabaw ti daga, nga isut isagot tayo ito nga po Diyos, awan may tugot mo numatay ka, dakade. Hamo mabalin nga alan to ta, balay mo ta isagot mo ka na po Diyos di langit. Hamo mabalin nga alan ta, lugan mo, uray mano, nga isagot mo to, awan may tugot mo. Tinto la may yig mo ti apo, ti corona, nga bunga iti pa nag-strive mo nga mga chip day nga corona. So nga kakabsat, permit pa nag-strive tayong agtrabaho, aya. Permit pa nag-strive tayong agpabaknang. Well, dapat di jay ti pag-strive antay nga primarily. So ako na ni Paul, I strive. You should strive. O, tata, speaking of millennial, dito mo't millennial kakabsat, Revelations 20 verse 6, anak ko na jay. Blessed and holy is he that had part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. We shall reign with him 1,000 years. Dito tinamisinterpret ni Kibuloy. Ti amo na jay kingdom at jay dabawon kakabsat. Awam pa ya. Kita niyot motivation ti manuribo nga Pilipino to give themselves for that kingdom in Davao. They are so committed. Datayo kakabsat, apay di tayo makita di nga banag. Importante nga talaga, strive ka di pa nagservim ti Apo. Dito yung mutihan na nakita, di kiti saksi ni Yoba.
Kasi ti amuda, di kingdom isudan. So nga, kunana di kapilyada kat kingdom hall. Oh, because they think they are the kingdom. No, wala pa tayo sa kingdom na yan. Nasa church age pa tayo ngayon. Oh, naawatan niyo? Let me show you another verse. Luke chapter 19 verse 17. Dito iti meaning na amin dito. And he said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in very little. Amoy, dito pa nagserbita, iti abot to'y very little lang. Para king ka, very big. Diba? Pero kung na very little, have thou authority over 10 cities. What is authority over 10 cities? You're a governor. Oh, agasam, para violin ka la, church ide. Ngam gaputa faithful ka, nagbalingkan to nga barangay chairman ijay. Kasi faithful ka nga nag-violin. Example lang yun, ha? For the sake of example. Oh, sika, nakalalaing kat pa nagkunam ti bagim, awamot ministry, anakan tungar di jay. Oh, mayat mo da, janitor kan tulat ta jayan. Kung kunam to kat pa unay, di gito, tagtag ibas, di giso, damot ti kapitanan, syakti ka kuan da, di ka, janitorak lang. Kaya wala, di kamot ngamin pinanunot na ito, gayam. Di ka nakita. Amen. Matthew 25:21. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Oh. Kasi nyo deta nga privilege tayo to the millennial reign kakabsat. Yan na deta yung millennial reign, dito itumatlarabaw ti daga. Hanton nga ti agturay kat, di gito'y kapitalista. No. No handa nga na isalaka na dadandot impyerno di gijayang. Hanton nga ti agturay dito yung kadigiti oligarchs. Nga babak na nga mang control iti business ka na economy ti Pilipinas. Digiti may arin ka, digiti big companies. Nga supposed to be kukwa kumat gobyerno, tapno gobyerno't bumakbak nang. Kitam di Singapore, nagbaknang ti gobyerno. Why? Kukwa na transportation. Kukwa da pa'y kakabsat, dagiti apartment kada nagadong kondo. Agupat tao, di katiin ka mapangkan gobyerno, bumaknang ni gobyerno. Dito napamot ka, dagiti pribado. Hanto nga digitan ti agrain, ije millennial reign. Because no digito, kathanda nga na isalakan, adadan to impyernon. Kamando lang nga taon ka kapsa, kala ko 39 nakita, no, biyagag paginggat 60, 65. 30 years la, detang nga kapsad. Ag faithful ti apo na to, 1,000 year to, di jayang ka. Oh, anapelang kumati, kasla gunudag nga dakkel unay, diti rabaw ti daga. I thank God that all these things shall be added unto you, and I thank God. Nga iparanas mo ti apo, di giti nga, kasla consolation, blessings, iti agdama nga biyag kakabsat. But what matters really most is the ministry kakabsat ti talaga nga kitkitak because kayat ko nga adan to bearing na dito di langit, dapat bearing na di millennial reign. Oh, yun ang dapat nating tignan mga kapatid. Maudi Revelations 2:26. Anak ko na, and he that overcometh, keepeth my works unto the end, to him will I give power over nations. Ano dito ang kakabsat? Ha? Prime Minister na. Presidenten. Kasla Trump, manong state di Amerika. Ti mesa nga state di Amerika. Arig na, mesa nga country kakabsat. Kalata California, nagdakkel. Texas, nakadakdakkel kakabsat nga state. Oh, manong state di Amerika? 51? 50 states. President Trump, amen. Kastandot arig mo jayan ni kakabsat. Why? Because you were faithful over little things here. So nga ti number one question, addaking ka di nga little things, do you have that ministry now? Are you fulfilling that ministry now? May kadwa nga sa ludsod. Are you committed to be faithful in that ministry? No once nga, the ministry nga intalig ti apo kan,
Develop yourself to be dependable and trustworthy. Hammo nga pagayaman. Don't take for granted. Tapanang ipatalag ti Apo king kat ministry. Tano na awanang kat ministry kakabsat. Sorry ka. Hanga mapukaw ti salvation mo. Ngam awan reward mo. Ganyan po kataas ang ministry. So nga nyo, ba't dito hindi pa nagserbi? Dede, Pastor, sorry Jack makapagserbi. Maawatak siguro ka. Sat nga on your part, di mo lang mo, agur-urnong kat bad record mo ti Apo. And you do not want. Kasi kung ano empleyado ka, puro ka absent yan ta trabaho, di ba agurnong ka kabsat ti record mo? No empleyado ka, puro ka, sorry boss, hang ko na ikwadeti kotak ko namlata nga kanayon. 2 months sa puro kasjay, you're earning your bad record. Iso nga dapat talaga, no, adda ka ti ministry, you seek to deliver it. No, kung Apo, deti ti ministry, i-fulfill mo, i-deliver mo deta, hanggang on and off. Hanga putol-putol ka kabsat. Hanga lumnad-lumtaw ka. Be faithful to that ministry. Don't earn a bad record. Iso nga deti lesson tayo is, I will teach you how to earn a good record in your ministry to God. How to be faithful. Amen! So ano title ti message tayo? The ABC of faithfulness to your ministry. I-discuss ko, J Family Camp deta. Amen? Introduction lang ita. Okay, di Jayan. See? I hope nga nagbaliw di pa nagkita yung ti ministry nga kabsat. Ngahang kayo paspas ball. Don't earn a bad record. Be faithful. Damagamad na kabay mo, adamad la ministream. Well, kung nalaga, ti ministry kat ko gossiping. Bira pa. Nagpangit ang ministry dito nga kabsat. Okay? Praise God for that lesson. Tumakder tayo kakabsat. Let us pray. Heavenly Father, thank you for challenging and reminding us tonight that our ministry in fulfilling it is important and it matters to God, to the church, to others, to the next generation, and to our life. Kasla ti arig na kumaapo, isot multiplier iti biyag mi detoy. Without it, we are zero. Zero, Apo. Numampeda ni Apo Jesus kada kami, sa balit ayan J1. Imbes nga J1, it added value to our zero life. Awan. Iso nga Apo, tulungan na kami to fulfill our ministry. Kat nakita mi tangarabi Apo, that ministry is rewarding. It is rewarding in this life. It is rewarding in heaven. And it is rewarding in the millennial reign someday. So nga po, tulungan na kam kuma. Kat itang arabi nakita mi, hammi dapat nga i-take for granted. Uno tagtagibas sitan Apo iti ministry. No addaman dagiti unbelievers nga mangibababa, mangmalmaliit, iti ministry, it is because awan iti connection kan ugnayan da Apo kan ka. No daman dagiti members kan disciples mo Apo, nga handa makita dahito nga banag, sapay ta itang arabi kat nakita mi amin kat na-realize mi o Apo Diyos. Lord, help us to fulfill our ministry and to be faithful to our ministry. In Christ's name we pray. Everyone says,